Voisun November ninga nilai ni ani BJ Zaute official channel clear tu le ngai thatu hai in reng in chibai Meitei Raljam IDPS han sarkara in thok an hmu ding zat sum in diktak an hmu nolea lungoi loin buina an sim Voisun khan Manipur ral builea mun than thana in thok Raljama tuta sawom bungle sajiwa relief camp Meitei IDPS hai chun sarkara in thok thangpuina sum an hmu ding zat in diktak an hmu nolea lungoi loin sawombung SDO officer an lungoi no thu thrilin thi chen an num thu an thril bok ani IDPS Apex Committee Convener Koizam Sarachun Chanchin Bumi hai ma akhilna sarkarin IDP hai thangpuina dingin mi pahata cheng somrit seng chukhela bufai mandingin cheng somni arenga belkhomin IDP mi pahata cheng somku sengtia thusuk alo simta ania amiruk chu Voisun khan direct benefit transfer fetlingin IDP hai account chita cheng somri le pali cho ahonglut elhi imasan Ama khan chu sarkarin cheng somni ain bufai ami supplya bufai ami peklem lakana tuta sarkarin thusuk tharasi main bufai chu pek ni talawin cheng somni pek ni tangin ti tin ni tin mi pakhata cheng somni pek dingin an tima amiruk chu tuta tum hi account a honglut hin cheng somni sengti akhan cheng li pek kan ni elhi abang cheng som par khola ma uma anle cheng li hi bufai mandingin kan lo pom tanisin cheng li in kholai doram bufai kan in chok dingana cheng li chawa bufai in chok thein ding dor chu sarkarin mikhi mu rosen tin IDPS hai chun an lungoi no thuan thilani Naga People's Organization NPO chun Kuki hai kuma nisom sung timchin hun an pek nokta Limta October nisom ni pakule nisom thum ni haya NSM IM leader TH Muivain Senapati district asir chuma Daily khua Muiva lomlu na poster antar succeed pekle khomi pui hai lung in lau thei ding zonga ropuk ro hai chu ninga sung ngeya an kuta pe luding chung anino chun Kuki hai cheng na khu haya fakle don chakhai thir ingkhom phurlut thei lodingin economic blockade kan tho dingani tia thusuk an lo sim kha Voisun November ninga ni hi economic blockade an chan ding ni ani talain Kuki in pi Sadar Hills han mofur tu hai chu ungjong dok dinga nge na an simangin nisom sung hun tha pek belsa anni tin Naga People's Organization chun Kuki hai kuma thusuk asimani NPO thusukin ahril peina imanatia Voisuna in thok tima nisom sung ngeya Kuki in pi Sadar Hills han poitho tu hai chu NPO kuta anpek lu thaino ani chun Kuki hai chengna mun haya fakle don le chakhai thil hrim phurlut phalni tanoni tin Naga People's Organization thusukin atar langsa ngal ani Manipur state sunga kacha Naga hai chengna Tlangram haya development project haya phairama ralthum choi pol hai chu huin rol loading in NSCN GPRN in anthritir Zani tholeni khan People's Republic of Nagalim Cabinet Secretary Retired Captain TH Rainamle Joint Secretary Retired Captain KK Lamkang Hai Minga Thusuk an simna Manipura Naga Hai Chengna Tlangram Haya Development Project Malak na Haya Department Authority Haile Danno anga Phairama Ralthum Choi Pol Haile Inzoma aninrol lein Mason na dinga malak na hai chu ani ding angin atlung thei tan honi Tlangrama cheng hai hi Phairam sunga development project haya aninrol vengai no a matinga khom enroll antum bokno chulein Tlangrama development project haya Phairama ralthum choi pol hai hung enroll tanoro tin Phairama ralthum choi pol hai kuma infritirna thusuk asim khum ani chun Tlangrama development project haya thoktu concerned department hai khoma thataka le ringum taka ansin hai thoseng dingin NSCN GPRN thusukin atar hlangsa ngal ani Indrui thei tolrukna malatu alusa tak mizon mai pakhat man ani Zani tholeni khan zo khatar police hai chun Indrui thei tolrukna innam hnoi hailaya alin tak ni arrit lalchuan thangi kumsom ngami chu Delhi khopui sunga acheng na mun khatla sautan thok anman limta tukum July ni somni khan Champhai District Police haya in thok thu andong angin Zokhathar Police hai chun Indrui thei heroin KG sarile gram zali chung zetle mi panga anmana
hing mi panga hai chunga thubui ziglu ngalnin suizuina sin fe pui pe alonia chule inzom chun special bureau le Delhi police hai changpui nain heroin kg sari le gram zali chung tolrukna ahotu alusa tak nia rit lal chhuan thangi chu tuta acheng na mun Delhi south khatla muna inthok zani tholeni khanman aloni ta tin police thusukin aril Maoist helpol hai ralthum sim na mun pui dapsuk ani zani November nili tholeni khan Chhattisgarh state Sukma district sunga Maoist helpol hai ralthum sim na mun pui dapsuk nin silai chishan shan som sariba ka ralthum sim na mangru chishan shan dabdok ani bokani Sukma district sunga Gomgudaram ngopui sunga district reserve guard han tapui anthona single shot rifle pathum 12 bore rifles paruk barrel grenade rocket launcher pakhat country-made pistol pakhat le ralthum chidangdang areng som pasari andap su khela ralthum sim na mangru thanem tok tak le andap dok bok ani zani tholeni khan mihrim sam thonsuk anga in langtira dan kalaram danga inthon na thubui suizuin enforcement department chun state pathum hing Tamil Nadu Nagaland le Assam state sung haya dapnasin anlo fe puyani Dabnasin hi operation hi Foreign Exchange Management Act nuya ED Dimapur office malakna nei ania Chennai ramsung mun pathum haya le Guwahati le Dimapur mun pani ve dabnasin nei aloni Imsong Global Suppliers Company chun mihrim sam thonsuk na inthok sumtam tak adong anga suklang le thedarin sumtam tak adonga hi khelahing company chun export documents hai banku ma apek theinoa hi RBI dan kalnale FEMA dan bosina ani chun Imsong Global Company account na sumlut hai chu mimal le sungku mi imani zat hai account hai transfer ani tin enforcement department thusukin atarlang sa ngal ani Assam Tinsukia district sunga numaite polsari inchuk lai mi pakhat mi pathumhan anpong solron zani tholeni khan police thusukin aril danin Tinsukia district Bordubi police station hum sunga numaite polsari inchuk lai pakhat chu school atring in anloi nalama misul pathumin lomanin anpong sul zoin lamsira ande hon tin police thusukin aril numaite nu he zanting dar ni le achen na school train hlak ania khat tuk sit atuk ni khan in ahungin loi tlung in taktalein anu le pa asung hai beidong takanum lai annaw nu chu thingpui fe hun bullai lampui sira athum no hai in ekneng nungin ataksa hlimna numale khomul heloin mu ani tin auto driver pahatin asung hai aril ri zoin amun tingan not ngala amuna hin police hai hom tlung ngalin damdoi inting phurtlung ngalania numaite nu hin aril danin school an thok inting ahung kir lai misul pathum han manin anpong sul ronin aril numaite nu hi tu hin Tinsukia Medical College and Hospital enkolme kania poitho tu misul pathum hai chu mangei tumin police in ma anlak jing bokani voisun nilai ni khan Mar Literature Society Assam chu mulhoi asama in thlangtharna nei aloni Mar inpui Assam Hills region ke ruina hnuya Mar Literature Society Mar Sahitya Sabha Assam ti homar shilak in thlangna chu voisun khan CH Khotlang Memorial Hall mulhoya nei ani Mar Literature Society Assam kumsangni somni panga sangni somni parit sunga thuitu dinga thlangtlinga hai President Pu SK Khobung Vice President Pu Joshua Neitham Pu S3 Pu Somvel Zate Nuhak El Deborah Neitham Pu Lalinzul Mar General Secretary Dr. Emmanuel Tulor Joint Secretary Pu Lal Marthang Tulor Ren Lalning Lo Mar Pu RH Minglin Mar Treasurer Pu Lalngat Lin Zaute Finance Secretary Pu Gospel Songate Information and Publicity Secretary Pu Jerome Khozol Committee Member Dr. Paul B. Chonjik Professor John L. Varte Pu Joseph V. Tulor Reverend Kolthang Lin Infimate Tlangwal Lalram Sang Tulor Upa L. K. Varte Pu Ralton Lui Intovate Nuhak Rachel Malsom Kim Auditor Dr. Zaurem Kung Rangchal Pu Lalming Thang Rangchal Advisor Upa Dr. VLT Bapui Upa Dr. Vanlal Lin Pulamte Upa Dr. RK Singson Upa VL Zaute
pu ralthang fai rim pu elthan moi pajam te le reverend dr h thik ha hi an ni